Ngi priang subhai pi borok syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin pek yakanika post ke brau slat thamai po Shillong Meghalaya. Siapa ingin sedang ikut video, sungguh subscribe ke channel but turn on your new notification bell kenapa pinum do iki video ski bangi upload. Pilak pun follow ru ingi po ke Instagram, ke Instagram account kejongi. Ia kanika post lapalat daka Directorate of Horticulture Shillong mentau benai arjar arpui. Kakateng juga nika post kedai junior consultant. Kelas date la nika tarik bakat do mapilak ban submit yiki applications ki jangpi kedai hau arpo tarik benai Disember arjar arpui. Ia kanika junior consultant kebalai lai teligi post ka salary la nika tolap kedai lai pohajar hakashi benai. Kajang ke posting kedai hakasi Jaintia bat Garo region. Ke age limit la nika kerta ka bahek do kedai lai pesan senam. Ke educational qualification kalong kumne pila ade ban pendap ya ka graduation but pidon kam minimum license experience haka organic agriculture pidon kam ru ka knowledge haka organic farming organic certification mat ka internal control system management pidon kam ru ya ka basic computer knowledge kum haka Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint internet email bat kiwe dah bat pidai ru bandang ka data entry pidai ru bandang ban keren bat ban sutu bahaya ka local language ba ya ka ketien parang. Candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ke nika post pihak ban submit ya ka application ke jongpi haka standard form ba pide ban submit syaka nika kamera ke ba lai spa nyau ke badan ha Directorate of Horticulture Lower Cliff Colony Shillong. Lani pihak ban pa by email syaka nika email address macmissionorganic@gmail.com pide ban pa lang ru ba ki testimonials kider contact number ba kiwe shwa lani haka arpotering benai Disember arajar arpoi. Ka official notification lani ka notice ka pelak hi dekat nika Directorate of Horticulture ngal ai po description jog nika video ti pelak ban download eka but pelak ban pulih ada pikap ban tip susu sepang ki details.